Dobro večer ljudi, sam malo glasan, dobro. Dakle, čuli ste tko sam, možda me neki prepoznaju, prije sam imao predivnu dugačku kosu poput Filipa, ali ja sam bolja osoba i htio sam donirati tu kosu. To je čudna procedura kada donirate kosu, ne znam li iko ovdje donirao, je li bio neko pljesak? To nije pljesak, uzimam što daš. Čujemo se kasnije. Da, zapravo stavili su me na onu stolicu, klasično kao kad idete kod frizera, i stavili su oko mene onaj ogrtač koji je izgledao kao haljina. I onda su mi zavezali kosu u male pletenici, izgledao sam kod Disneyova princeza, sam čekao jebene ptičice da dođu na rame moje. Onda su naravno odrezali mi te repiće i rekla je frizerka da je kosa malo i ispucala. Ako nisam znao da čelavi ljudi mogu birati! Malo me naljutila. U redu je. Dakle, nedavno sam išao tražiti stan ovdje u Osijeku i nakon što me vlasnica stana prošetala kroz stan, rekla je, stanarina je 250 eura. 250 puta tim. Za šta 250 eura? Za ove zidove na kojima krv još od 91. Za ovaj WC koji je uđe od djevice Marije? Ili za ovu kuhinju? Za ovu kuhinju koja ima toliko žokara da ne mogu vidjeti od njih? Kako da sjedim i doručkujem kad me jebeni Kafka iz Šoška gleda? Već kad smo kod književnosti, jeste znali da pjesnici imaju malu kitnicu? Baš sam ja danas napisao jednu pjesmu. Dakle, o politici je, nadam se da se neće niko uvrijediti. Ovo je ovo nije ništa što ja stvarno mislim, ali ovako. Političari. Ljudi koji trebaju narodu davati nade. Kak ide dalje. Trenutak. Dakle, ljudi koji trebaju narodu davati nade, ali gledamo u Sabor što oni rade. Hrane se masnim količinama srpske čokolade. Samo malo, dozvolite da dovršim. Kad smo već kod politike, pratili ste vjerojatno američku politiku, naravno, novi predsjednik, odabran od Boga, Donald Trump. On misli da je on sada neka svjetska sila, da je on nepobjediv, ali samo je jedna nepobjediva sila na ovom svijetu, i to je Ahile u Martama. Ja se ne šalim ovdje, zapravo, ne znam jeste svjesni toga, ali jedna stranica je ukradena bila iz Biblije. Za vašu sreću, ja tu stranicu imam ovdje. Ovo je jedna činjenica koju ne znaju ljudi o Donald Trumpu, ali on je zapravo bio rođen u Nazaretu. Kada je Trump bio na putu do banke da im posudi novca, ovdje je ugledao zid koji je gorio, ali nije izgorio. Ovo je čudo, pomislio je mladi predsjednik. Zid je tada progovorio: sagradi najveći zid koji je do sada ovaj svijet vidio. I pamti da zidovi nikad ne napadaju, oni samo brane. I sada moram ići dati savjet Ming dinastiji. Ponekad imam glupe ideje koje me drže budnim, tipa, koja je najsmiješnija smrtna bolest? Dakle, ponekad zavidim ljudima koji imaju određene bolesti, tipa, ljudi s leukemijom nikad nemaju bad hair day. Ljudi s Alzheimerom svaki dan novu avanturu doživljavaju. A ljudi koji imaju rak se ne moraju brinuti da neće imati dovoljno radnog staža za mirovinu. Dakle, ne znam, jel iko od vas koristi javne WC-e? Jel ima ljudi? To mi je hobi! Dakle, mnogi ljudi imaju fobiju od toga. Ja sam baš danas bio na WC-u u vlaku. I ne znam sad kako vi zamišljate da izgleda WC u vlaku. Obična osoba je zamislila da uđete u WC, otvorite vrata, pogledate u šolju i tamo je neki spremnik koji se prazni svaki put kad vlak stane.
ne u HŽ-u. Tamo je samo rupa iz koje se vidi pruga. I ako ne zatvorite dobro vrata, taj propuk kad sjedete na WC se samo može opisati ovako. Ne znam li se dogodilo da ste imali toliko seksa da vam je doggy style bio dosadan. Ja sam zbog toga izmislio medvjed style. Vidi se po ovome, jel da? Dakle, medvjed style je ovakav. Ja sam na njoj, a ona se pravi mrtva. Osjećam se ko paravinja. Imam sad par one-linera, pošto ne znam s čim bi ovo završio, ovaj očaj koji sam ja. Koristio sam Tinder i swipao sam elektrotehničarku, ali smo imali kratak spoj. Obiteljski prijatelji su Židovi i očekuju sina. Preporučio sam im da ga nazovu Goran, da imaju malog sinagogu. Ima još jedna fascinantna priča. Bio sam na krsnoj slavi prijatelja koji baš nije Hrvat, ali servirao nam je janjetinu ili ti jagnjetinu, ako ćete tako. Bila je toliko masna, toliko odvratno masna, više je bilo masti na tom janjetu nego na šupku pedera koji nema para za lubrikant. Ali ja sam kao, pošto mi je dobar prijatelj, ja sam kao dobra cura taj komad mesa stavio u usta i progutao. Imao sam jedan incident nedavno u stanu, zato se i selim. Lupio je grom u kuću pored i ja sam čuo nešto što je puklo u kupatilu. Dotrčao sam u kupatilo, otvorio vrata, prvo sam otvorio onda sam dotrčao logično. I bojler je s jedne strane rigao vodu, s druge iskre lete. Ja gledam koji je ovo kurac, mrak je, ko da plješti sve. Ošprica na jednu stranu, na drugu vatra gori, gledam šta je ovo, vadim mobitel, palim Pokemon Go, ja ovo mogu uvatit, šta je ovo jebote. I da završim sa jednom stvari. Ja imam jednu teoriju, sad čuli ste kakav je odvratan HŽ. I ako bi spojili HDZ i HŽ, mislim da bi dobili onako apex hrvatskog zla. Dobili bi nešto što će ovu državu uništiti. Osijek, hvala što ste me slušali.